Kublai pi baro kini kilongki kubor bam tagasngi. Urang ba Shnong kador bar Shnong Golflink uba Michael Heng ulapan pau ke jing Bitar ya katnat Muda haki kampen roy ki bawan ra Shnong namar klem ke jing kenjo oktin bat wan ya kren ya ki jing tei jing shna. Ya katei urang ba Shnong Golflink uther ting ya ke jing tray bantap slab dobilat ya ki cylinder kanala Shnong kabadan hadong lum sokin por maupun. Katai kanala kabadon hasenda surok kalinti banet shaying MLA kapenthor kra constituency kalong kalinti kabajudap bet haga porslam na kalyang MLA ling bakatnat PWD road ladep penyo scheme banshna penbhan na kabenta banshna jumtap ya kanala shilinter kanala Shnong ya kabladep penbet lang bar kabor penyat Shnong pensngo uba Michael Heng. Henry kabalingo pan katay ka jing tray baday banshna penbha da ka PWD katnat Muda lingba ka smart city ka bathumu ban pin itnan ya gishnong kithaw kalayat lan na ki bor penyat Shnong bat kashna ha ka mon na jong kataru wan pentray kum kinong tu ha ka por minmien yathu urang ba Shnong na kalyang kador bar Shnong bat urang ba Shnong kimsha ya katnat Muda banshna ya ki jingtei lada kamyat lang bat ki bor penyat Shnong lada jia AA kador bar Shnong kam kit kli lada jia AA namarkan penthut ya ka yat ka yang jengki pat ba ka Shnong. Bodoh. Simulator ni. Pi yang ni kong gila mutap slap mana kaliang wemeli bar Shnong gila ya inspection gila bu scheme yang ni mah gila ya sanction tu bantap yang ni teman kaliang gino Shnong bar kadong tikim kwa banle tang ni ki kwa be banle ang tina basdang kajaga ka basdang nang tingi kwa be banle nang tei bablei giting mi ka problem kan ni kan te mengi kladi ban pentrain ni kontraktor gini nak kaliang peludi teman kaliang ka Shnong bar ka kino Shnong kirim pensange kan dia ki kwa be ban sedang menang tina tenrai ban sedang bakan suk ya kan ni kalau ban mi problem te hata ka jingya jing tahu suan benu smart city ban pentrei yang ni ka kam hang ni ham jing tip jang ka Shnong lai wan pentrei dum dei men sngi suan pentrei du pentrei jan miet mti nong tu mti bar bri wan bantu wan e jan miet ki suan man pentrei ni kemde kami hap kan ka smart city bong ba man pen pabri ya ka Shnong man pabri ya ka Shillong city man ta kum kene kan pentrei ni kalong kamakor kan at least ka Shnong di ban batai tengi dengan yo kan biki begin batai kan bakani kala don lepa bok pludi pimdi ban kata kan dia kan mentah suan pet syetrai suan sutap angni di mau di kinar ki bajot angni la sudap kinyut kinyar angni la dap kinyut kinyar man kapur mentah la sausin kan dia bal pun kuy bi Shnong shibho hasan ajar man ba pun kuy ngilut be Shnong nei kan yo afon at least swab pintre angni pin pentik ni Shnong pentik ki rong ba dong pentik ka dor ba Shnong bikin wal lang kin pet dan kat lang kan Kena clean kita ai ke sindang ada kan ko asik kapun telur sakmat ini kam. Hemi nak kaliang jungi tak nak Shnong la kerjai be ya kan smart city ada kadang pentrei ingin kam ngi dalap i kontraktor bar ya kinong trei la kerja ki nak kaliang Shnong kam tu bakli air. Mentah dengan ni warning be kam dere mer euro. Re last time no aku mau ngalado por mensuar ngi bat kam Shnong mangiru yuan ke junum kap pentrei gini kinala ki ibaro mentah face problem du Shnong. Kil baro kanala tamadnya kami at bet ru baro la chuan chi trei chi buldos chi trei bet kaniga kam ngam ban chuan chi buldos ban ibaro kano ye trei kan lang bu Shnong hab ye trei kan lang bu Shnong himla ban chuan ban chu yu elisa ye kani smart city ban trei yang ni ru kam do melir dan jiktip rei kan ai sindang ni ba pila ek ni haba ka ka pentrei kompetip ya Shnong hatu hin penheram ya ka city na piniwan ya untuk office ko pentrei mentang iseng isu thos kan smart city kan
ka jingjang is atho ni boro le uhap ban kia uhap ban liet kan ni boro uhap ban khu bo le mun chwai kan ni par ki pat le kan ni ka smart city pat le kan ni ka ya baik ya ye kam judan blok kam judan e so kan ni ka jeka ni ka long ka float bil adu mun chwa tingi ting ban float li ta ka daung na ka liang meli la de bu scheme ya kan ni isu thu la de bu scheme kan ni tau khamla ban bu bas dang tingi la ikran gidon gidong ki ong ba ni kwa ban sedang be na bas dang tinggi ni sutu la sa lang pim sedang nanti bas sedang kan mi problem ni la sai kan dia la rangi tap slab kan blok hang dia la sai kan problem kan mi gini nong song ni Tapi ibu pelong bayar tak office kamla penyet lemah kedua senang dan matai penyet baju. ta kan ko bo ngai pite kila awan bi min mit kim tigi nong tu iwan tre kim dei matri min singi min ya dari tu min singi min ya kidon kirong badang iban pe kiwan bi mit ki sutre hanala mono ni kama bun pe dala poi ka problem dala face ka problem ni dala hala gi nong song la report rong badong so dorbar te kesami ni boro la kata na kaliang jong dang ka dorbar song kala maham ting ye gitu ki smart city sobha kin wan nang ne bikin penkhut ni boro kin rat ni baro kim di ban bu ni kani kala don lupa produce skim dan kam reban le maki Di airport kan Rusia ya kan ni. mentang sa tho city sa smart city ni nai pura po tang city yo lara kim rat ni tingi sa kai ke beri ban le ka Shnong ka sa le dan kam ni kundu yo minister yang si kundu dan kam ni kundu chief minister yang si kundu sai kelis pangkan ni ka smart city perkat pi kan ni pi lemba fi media fi kan ni ka smart city kemudian ka kam se men pentre muncuar ke jurum ke tre gum tu menta ka problem kan no ka face ka Shnong hakan float hakan dap hadap ye kini jeka jung ilik ba float be ka fi ka jing e ni dala de tre kontraktor la de ka department la de pendep ke scheme e la jong ba face problem di Shnong be